Ini kedai Kamadan Futsal Kabaar Hapo Eastern West Kasihir District. Bat kane pila ban i. Bakane kedai Kamadan Futsal Kaba ansa laban plino. Hagini kisnem hi. Namar ya kane Kamadan Futsal lak pendap. Bat satang melumala. Rei habai i. Kalong kumne kala. Ibiang lut nadong sedong rei satang ki bamalumala. Satang ban suplino. Hakano kanu kapur. Ondala kambit kambiang. Haborok kiliang. Namar habai i. Menta ya kane Kamadan Futsal kala idap hendrai satang bamalumala. Tekane kade Kamadan Futsal Kabaar Hapo Eastern West Kasihir District Kabahap hangni Hapo Mautarishan Block. Bat pilak ban saki. Mano balak shna ya kane Kamadan Futsal bat mano balak long try ya kane Kamadan Futsal. Ngan subata lingkot ya kane Kamadan Futsal long try de i. Iba ibaden itrai rupa. Iba wen ya kane Kamadan Futsal. Bat ya kane Kamadan Futsal kadon ru hang ne ha jan jong kane ka surok kabahe kane ka surok highway ka balej syate sya nong stoin. Ya kane Kamadan Futsal kadai na po sinong jong kanci kabahap hang ne po Mautarishan Block. Kaba lalong MLA dai Syaklir Wardri ibadai MLA jong kane ka thain. Bat habaya de bat ka jingkiu hagini ki thain lalong kabala astang kiu hadu kata walada kadang de ya ki distrik ki badang stang yo thamai hendrai habaya de bat kiskim merkiwai pat bat ke jingtei private hakini ki thain lalong kabala kiu hadu kata namar tang hakini khnit snem marsnyo ya ka distrik lakmi Kamadan Futsal jong i MLA ibadai MLA barim jong kane ka thain i ba boarding nong si bat menta kane kade ka we niki ka Futsal Kabaar Hapo Eastern West Kasihir District kaba la long try de i ba wen marwen ibadai try ru naka rupa hang ni Hapo snong jong kenci. Bat kita pat lak pentrai nak kamtawan bu ki dukan mat kuai bat kadon ru ka parking tu khmat 4 dia bahare setang katukat ne ansa lak ban pendep no ya gini. Bat hang ni Hapo Eastern West Kasihir District kala don ru artli ki factory penmi na kamtaban wanra ya ka yo kot hagani kejala kajongi bat kumjuru ban kentiu ya kalat yo kam yo jam na kamta ikun samla ki besyong sya basa ag ini kithan kamtam hang ne Hapo Eastern West Kasihir District balami kawai naki ka rupa factory balalong tribe by daiba wen marwen bat kawai naki pat kabadai ka factory sina balalong try dai ba boarding nong si tangkene kuble sibun.